Dobar dan, dobri ljudi. Evo komentar jučerašnje utakmice koja se igrala navečer u 21 sat, znači Belgija-Portugal. Veliki derbi, dvije ekipe, obje favoriti prvenstva. Po meni čak više Portugal jer igra takav neki nogomet neugodan, prljav, što se je vidjelo u utakmici. Belgijanci imaju dobru ekipu, imaju kvalitet, ali mislim da im je ovo zadnja velika prilika da naprave nešto, jer već su pomalo ulaze u godine i stalno očekujemo od njih neki iskorak, ali ništa. Do sad, ok, ako mislimo pod ništa da je treće mjesto ništa, onda je ništa, ali kažem, to je ekipa koja uvijek dođe do polufinala, koja je uvijek tik do, ali nikako da naprave taj korak. I evo, ti Belgijanci su poslali Ronalda i ekipu kući. Sad ne mogu reći da je zasluženo ili nezasluženo, dali su gol, prema tome zasluženo, ali Portugal je cijelo drugo poluvreme bio nadmoćniji i imao je čak i dvije dobre šanse. Iako je to bila utakmica, kad sam slušao komentare u našem studiju da će to biti rapsodija nogometa, ovo ono, mislio sam se ljudi o čemu vi pričate. Pa to je utakmica, jedna utakmica da prolaz dalje, znači igra se totalna opstrukcija i sve iza lopte i ono, ako se šta desi naprijed, desi se. I tako je pao i gol. Gol je pao slučajno da se momak Torgen Hazard nije odlučio na udarac, gol ne bi pao, vjerojatno bi išli do penala 0:0. Znači, ili neki možda standard situacija, neki slobodan udarac ili korner. Nakon tog kornera su i Španjolci imali najbolju šansu preko Dijaša, ali lopta je išla točno u golmana i Courtois je to obranio. Šta reći drugo? Utakmica ko utakmica uopće nije bila zanimljiva, meni osobno, nije, sa taktičkog aspekta možda. Tu je bilo dosta trčanja, pokrivanja, pomicanja redova. Znači, stalo se čekalo da se neko tu ubaci u tu neki međuprostor, da napravi neki višak igrača. Portugalci su promijenili 4-5 igrača, ali kažem, podigli tempo jesu, stvorili su pritisak, ali nisu bili konkretni. I prema tome zasluženo su ispali i u šali sam rekao na poluvremenu, ako ne bude penal ne mogu Portugalci da gol, jer svaki put Portugalci zabiju gol kad bude penal, kad se ovi valjaju po terenu i onda budu neki slobodni udarci, onda centar šutevi ili kažem korneri i tako, ubacivanja sa strane. Pomalo taj dosadni neki nogomet, ali ne može se poreći da Portugal ima kvalitetu. Sa druge strane, Belgija pragmatična, tako da kažem. Uz minimalan napor, uz dva dobra igrača naprijed koji mogu zadržati loptu, znači Lukaku je fizički moćan, može zadržati, sačeka da se priključe igrači. To se vidjelo na kraju utakmice da Carrasco dva puta bolje reagira, ide 2:0 i gotova je utakmica, ali malo brzopleto, malo loše odigrano i nije pao taj drugi gol i strepili su do zadnje sekunde. Ali kažem, sad imaju ogroman problem, ozlijedila su im se praktički najbolja igrača, Hazard, vjerojatno problemi sa aduktorom i De Bruyne, problemi sa skočnim zglobom i čak mi izgleda kod De Bruyne da to nije uopće bezazleno. Jel kažem, on je pokušao čak tačkarat malo drugo probleme, ali je nakon 2 minute odmah vidio da ne može, znači bit će to problematično za Belgijance koji idu, mora se i to reći, idu na Italiju i tu je dvije vrhunske ekipe i ako tu nisu svi igrači 100% spremni, ne mogu igrati. Sad, ok, kažem, jedan favorit je mora otpast, otpao je Portugal i tako je to u nogometu. Idemo dalje. Hvala i ugodan dan.